Tako, spoštovane dame in gospodje, nekaj pametnega, in sicer rojstna hiša Rudolfa Steinerja, Donji Kraljevac. In zelo pomembno je, da si preberemo tole. Jaz sem bil rođen v slavenskom području. Pored germanskog i slavenskog elementa u ovom području je prisutan i treći, poznat još i kao keltski. Zelo pomembno je, ko se poglobimo v nauke in delo Rudolfa Steinerja, dejansko njegovo genialnost, vidimo, da se je zavedal pomembnosti te povezave germanskih in slovanskih elementov. Sedaj se predstavimo še k njegovi rojstni hiši. Evo nas, tam v ozadju je rojstna hiša s spominsko ploščo. In ko se poglobimo v tisto zelo bistveno, ukupno stvaralaštvo Rudolfa Steinera odgovara njegovom uvjerenju kao ljudsko znanje nema granica. Se pravi, zelo pogosto smo v tem času soočeni s tistim Einsteinovim vesolje in človeška neumnost nima meja, kar seveda imenujemo tako negativistično pojmovanje. Zato se raje čim prej predstavimo k temu, kar je Steiner trdil, da naša pamet nima meja, ne naša neumnost. Naša pamet. In lepe praznike vam želim, draga družba.